Jenis posrok o kan tak mer kan ke surok kan dak itnat baka sur kan dalam sisa ka basawa ngakarpa igini ginongnya kali ya sya pamitan siminit kan melelei kenang bagio ban perta Edaw, perta ebok, hanggang kapon, nginday raro ini tigi sini, sedang ban perisha, bagi rai kami dan betah kami ketma, persyaik ke bangsa, hagatma, persyaik ke ciduk, hagatma, persyaik ke ciles yang naduk berdono ke sini. Hanggang kapon, ini pertalang banyak Presiden juga parti Venkat Tenggi kini dalam ini, mengenai perta yang syap juga parti kepulauan Upra, ngan perta bat ini put mabi kipat bak borok. Hai pra, hai pra. Toh kamjam si siendi, hapra, hapra, hapra. Kumlay sibun, ublay wen kurkuya pi, iway paiway. Kumlay sibun. Oh ngangit bagi patba pinungkelet ni gini. Amdai tang VPP kabat pular yagi patba ban penkela yang kabah hungkam. Lajan baro kisah sain pertai. Ngain lajok kai kebaca yang lelong sunun keren ni gini yo kit majat benriu. Baling kit majat benriu. Ni kam kwan yang hok kajen tuwe. Ni ong kade beno kabet kababiang. Kabade belong katung ke jidon pat. Aku kon pama pencet ni nong man. Kaji kermian syama mentah Iji tak direngban